Haka arpu kendai tarik kelalengkot ke jingya kendu bat Iakren hapedeng Myntri Rangbahduh keri India Narendra Modi ji bat Myntri Rangbah ke Meghalaya kontrat ke Samla kelalong ke basa Dohnud para Dohnud. Da ke jingkemen Myntri Rangbahduh ula ailat bat pediang sengo bahaya Myntri Rangbah kontrat ke Samla ha office jong hanong ba New Delhi. Hakani ke Iakren Myntri Rangbah ke Meghalaya ula IT ya ke thup sandur ban penroy ya ke jela na du mentau usnam arhajar arpun riu hadu usnam arhajar laipo ar. Ula kerpat ru ya Myntri Rangbahduh ban kampen he ya ke mang pisa na ke benta ke Meghalaya na markade ke barit bat ke badan kam ya ke jingkershan baro jong ke sorkar India. Konrad ula khuble kerpang ya Myntri Rangbahduh ya ke jing sebun bat jingo i jinga jong da ke batin ru syakerdop ke UNESCO ban itu khmat no ya ke jing koridor bat jinglong bakerpang jong ki jingking jri ha ka perthei ki badan tang hang ni ha Meghalaya. Myntri Rangbah ula pasat hakik sangkti jong Myntri Rangbahduh ya ki jingdon kam baro na ke benta ke 39th National Games arhajar arpuh nyau ba ke Meghalaya kala pediang ban penlong ya ka. Ula penparu ya ke jing sengongu ya ke sorkar India kamtam ya ke jing id bakerpang jong Myntri Rangbahduh kari India ya ki pat ba ke Meghalaya. Friends, as you are all aware, the Jinkinjri or the Living Root Bridge has been sent as the official nomination of the Government of India for the UNESCO World Heritage Site. I take this opportunity to thank the Honourable Prime Minister as well as the Honourable Minister for Culture for considering our nomination. Thank you.